Adoy manan ti gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuya ken nagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Martina saan napod no anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina, dir manang biyanang. Adda dua at agibi, anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlahangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinaad ka single wilay. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mo't. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Adda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Pinidya akon dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, Uncle? Kunam ata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasak man mo't agaram. Adda ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanuradya ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to mo lang tigagaram di tarwar. Ha? Apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Nauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mata na balasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matan tay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't amaaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Manipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kadba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kaming agabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo tinaparaw.
Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kada angkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isontim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng nakakaase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti auntie kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi atay nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At inaram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo di din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta, uncle? Wan nga raw. Kunak no makabukilak matan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada ko mamot anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay, uncle. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang, uncle. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo, uncle. Wan nga raw. Iso ano, malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyoran apadak, ngam napintas latta. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rod talaga, uncle. Ay, wen Angam, awan mabalin kaw. Tanimot nga rod antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin. auntie. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang naging lalaki. Tano saan siyak ti mang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamen. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak.
nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang adda ka pinungan, tadda agas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalastan ti agbaak, di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak ninitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo. Siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin nagitaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong, apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, Viron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong, mapampanunot ko pa ikit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing, kat addamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusen da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Win manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yu kan kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyo? Manang, adda ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro.
Tapno saan kami amarigatan nga agkom-commute no mapan kami agtrabaho inyo sentro. Ah, Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pag naidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi anti, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilawlawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itud tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya ka kanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayon itinobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min ti agsimpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo nating. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day chay, numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day ta manang. Apay, awanan panggap mo ang mga sawa. Ha? Apaya kasta ti damdramagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrata mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastra ka, kwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninitaw, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apya kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga sawa, no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapay talaklak kayo na nakuna yan.
Asino pa nga iti mangayat kanyak iti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit a sarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay, mala, rumwartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot, iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga, mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak, timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan, ngem awan balay ko, iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige, kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mo't kadne ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apa ikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay laabang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no timang tid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, libre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat napasamak kin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adban sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengeg iday. Nakitaray kamut nga main itisan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kanimit ni taoy. Rowena, Apay aya.
Ada magayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa Manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak, dalatan na ngayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway, tahusto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katadaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may saaklat ta diti balay ko ng pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script, tugayem yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kani kabsat tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti konana, Dear manang biyanang, nalakaak nga gungunget, nang runan no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino ti pinagsasawan nyo itay diti paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo. Mga gaging kay kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutammo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo na iti pangaldawan nyo, tando tilinutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man dita balay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot dita karuba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukul na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o.
Mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may sa kayon sa manan itana na. Pimanaw manan dyan akyo? Wala bala siyang kaw. Ta, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wala bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag, Apo. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadaulan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasahe no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumu balay may. Tabasit, kan saan na simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagichay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ni tabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay lima basa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo nana. Aywan, awatan nyo na ito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbatiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kayag babain. Intong sumarong no sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo.
Tapno saan kayo ang nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw na. Ay, wan nga rod Mamin apul latak nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangar na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damay. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako repot da gijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damay. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damay. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismel ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na, imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay sayang at talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay nagmayat matan tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tatitataolan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita.
tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng, iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita, asit gakman ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Kat isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Laimbag nga oras mo, Kabsat. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso talakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako na yo, sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminin ti liwliwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, Kabsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, Kabsat. Ay, wan Kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dyan may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand nyo amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaammo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. Aywan, Kabsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan, Kabsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot ijibalay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak.
Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay siya nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo ha! Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo kadagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo ginagina avase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita. Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't dagitay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Señora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ko. Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nak nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglag ipakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo't tan. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin ang apakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti dadumaan na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo, iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Luling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmat. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Luling. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama.
Haddan tulat tadumteng anasingpet abak nang ama sa nga ilik. Kat patsik ama tulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon na. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamit abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtidam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan ayan nga'y tay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagito'y man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita akwarta. Impamalmal mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan. Pangas. Ay, agyaman nak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas dawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito'y nga'y. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipo di jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko tagin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong asi pupuso, kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, ti gayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Ititong galmaysa. Manang Biyana! Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Lita sa napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita.
Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadi tararamidan ta anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito'y akong nga agnaid na lang. Apayan, Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. para manam nga minauray maminsan laang. Nariga ati madan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, William to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di ka agbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara, broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan no iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awir kan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kaken kwa na. No di da kayo laeng. Papanamaya, Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Naa, tayraman mo pa'y laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang, saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes... Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang. Ngamungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Anya matikas tangaw ka yan. Laklakayan kayo nga di kayo pala agbalbalaw. Kasta ka na yun ti aramid yaw. Sika, ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na'y kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw.
Dakkel daw ti masweldo ni Clara ija abroad. Oray sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot ada bay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, dinak dengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko ajak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti kaaruba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakkel mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay di mo labdan ang mangilimin manan iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan po no, anya ko maita. Nabayag mo to na nagsina kayo ita anak ko, sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po no. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Apay ananang payla ti awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minon tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, hangam di kan mang namnamak ni David tanay, adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang, kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ti anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamagkini bakit mo tagluto ka nagdalos diti balay? Senyorita mo ditoy.
Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagitananang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Bumanaw tan ditoy. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amo mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan ditoy. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tapno agtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tag trabaho ngam isaw adda lang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. Okay. Pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana, pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amuyumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak, iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot kanayon ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman akmanen nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kwana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ah? Ngam, nana. Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanuki din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Nagyalay nga nan ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka ni ti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may.
Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arudaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko tabakad. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabaalan na. Isungaraw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't da di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang road agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tila ko. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Wen tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Wen nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan paraken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti mapanidjibalay da. Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga uray kasjay ti impakpakita mi diken kwa na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at negosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabag mau. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na bayd. Uwan tatang, tag naudak manan diti balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha? Gusto mat. Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bayd. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mau. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkurangak kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita.
Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababa inak ken kuana. Urayan nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at ti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon tanapudot pa'y titaraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal kinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat nga may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabi imot la akastakan da bed. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatang mo. Itaray da kalangan ni ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot nga may. Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon da ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikaso kan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanik Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Lita. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.